للشعب ودادا ليكن حبك للأرض بداد. قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوال الشداد. أنت يا ملهم شعب أن يبر عشت كم حققت للشعب مراد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم راشا من منكم أصبح صائما كل الناس دانس كأبوستج أبو بكر أنا ياسر من منكم أعظم مريضا كل الناس دانس كأبوستي بولنشو أبو بكر ياسر من منكم أطعم طعاما كل الناس كأبوستي نحن نسيرهم أبو بكر أنا يا رسول الله. I potom reče, omen minkum tebi al jom al dženaze. I ko je od vas danas kad slijedi od dženaze? Ebu Bekr reče, ene, jasno. Svi te dobri raboti, Ebu Bekr ih pravi. I pegama sa sedem dođa i mu veli, međtemana ne fumriji, nema čovjek koji će se najdati od njegov ovi raboti, a da ne bude žitelj na džene. I zato, koja pegama ti spomna osud te džennetski vrati, Ebu Bekr reče, ja Rasulullah, odu Allahe, zamolim Allah da ne dam jasen od tije koji će tezati svi te osud džennetski vrati. I pegama se mu reče, ente minhum, ti si od njih. Znači, garancija komu da pegama alejselam, da neko će tezati od džennet preko osud džennetski vrati, to je Ebu Bekr radi Allahu anhu. Zato nije da se potrudimo. Ako ne smije od vrata da načikati, bar da vidimo od vrata na namaz. Ako ne smije od vrata na namaz, toga je da vidimo od vrata na dobročinstvo po roditelji. Znači Allah dželle sa njegova milost mi dava možnost, mi dava prilike i šanse da vidimo barem jedna kategorija od ovije 8 kategoriji koji će vlezati u jedno od tije džennetskih vrata.